رمزية محمد هفسروكا تفجيرها جواكا ديمقراطيك تفدن جبو حمى ميوانن ده پانيلي ده آماده جبو قلي تركيا شورشگرين تركيا سلاف وريز ام شورشا جوتمه لتواهي گلين آزادي خواز گلين گو تکوشين کری جبو آزادي خواه گلين بندست گو هر تم جبونا آزادي خواه لگرين کری سلاف دکن راستی جی هر شورشکی گو بکدکار و کارکران دست بگیری هر شورشکی کو به دست جواک دست بگیری هر تم سرکفتن آوه شورشیه جبرویجی پانیلن ویرنگی کو هر تم ام شورشی خواه دیروکا گلی خواه ببیر بینن کو زحمتی و ایشین تید هاتن کشاندن بین نرخاندن کو دهندره و 100 سالی ده شورشین گلان گو درباس بونه اف شورش جبونا کو امکاربن دستکفتی وان بپارێزن وەکو ئەم کارە بن لەسەر وان نرخا شۆرەشا خۆ بەسەر بخینن جارێکی دن تورکیە کارە بە خۆڤەگەرینە وڵاتێکی دەموقراتیک تورکیە کارە بە خۆڤەگەرینە شۆرەشا گەلان کو دەوێن ئالۆزیین گوتێ دە ژیان دیکە خەلاص بکە ئەنجەخ بە دەستێ جڤاکا خۆ بە دەستێ ئەم بێژن تەواهی گەلێن خۆ بە تەواهی پێکهاتەین خۆ کو کاره به نوبونه کی جبونا گوهرتنه کی جبونا سرکفتنه کی نو بده آوا کرن راستی جی وکی شورشا روجاوا باکور جلات سوری کو به گلن هرمی شورشا خو دست بگیری کو بری خستن و سازین جواکا دموکراتیک شورش کریه به پدوین هری کم و هری بچوک کاریبون شورشا خو مزن بکن بپارێزن جواکا خۆ گەلێ خۆ بپارێزن ئەم کارن ببێژن بە گەلێن هەرێمێ ئەف سەرکەفتن هاتنە ئاواکردن ئەم کارن ببێژن بە دەستێ تەواهی پێکهاتەین هەرێمێ نرخێن شۆرەشا نۆزدە تیرمەهی هاتن پاراستن ji ber wê jî ne tenê gelê Kurd ne tenê gelê Bakur û Jilatê Sûriyê bi tevahî pêkhateyên herêma Bakur û Jilatê Sûrî bi Kurd û Arab û Siryanên xwe bi Türkman û Îzîdiyên xwe bi Çerkes û Çaçanên xwe ku ciyê xwe divê şoreşê de girtî em bêjin ev serkeftinana roj bi roj hatine bi dest xistin û roj bi roj jî serkeftin hatine avakirin ji ber wê tecrübeye ku gelê Rojava û Bakur û Jilatê Sûrî dest pê kirî êdî em bêjin bandora xwe li tevahî cîhanê kir şoreşgerên ku ji Tirkiye karîbûn rola xwe tê de bilîzin şoreşgerên internasyonal ku ji tevahî cîhanê hatibûn tevlîbûna xwe şoreşê re kirin destek dan şoreşa Rojava û Bakur û Jilatê Sûrî êdî bûn him em bêjin xwediyê vê şoreşê ji ber xwîna xwe lê rijandine şoreşgerên ku xwestin destekê bidin em bêjin ku bana berxwedêr ku di hundirê civaka xwe de di hundirê bajarê Kubanê de li hemberî Daeş çekûşînekî mezin dayî meşandin şehîdên pir sûsê em bibîrtênin ku tenê ji bona destekdayîna vê şoreşê êdî qetilam li ser gelan tê meşandin ji bona wê em karin bi vê boneyê hem şoreşa nozdê tîrmehê li tevahî gelên azadîxwaz pîroz bikin û hem jî şoreşa cotmehê ku 1917 de li Tirkiye hatî dest pêkirin ev şoreşên gelan wê her tim şoreşên serkeftinê bin lê pêwîst e ku xwedî derketin li van şoreşa derbikeve gelên azadîxwaz her tim xwedî li şoreşa xwe derbikeve sîstema guheyî jî bi rengekî demokratîk tekoşîna gel berçav derbas bike wê vê panelên bi vî rengî xebatên bi vî rengî konferansên gûbêl darxistin her tim dîroka gelan şoreşê gelan bibîr bînin wê bi vana serkeftinên gûbên bi dest xistin parastinên şoreşa her wiha dîroka gelan nayê wan dakirin wê her tim kesên azadîxwaz gelên bin dest lêgerîna azadiyê dikin serkeftin wê ya wan bi ji ber wê jî tecrüba û anha tê meşandin banga aşîtî û demokrasiyê banga civaka demokratîk wê encex ew kare bi şoreşa gelan biparêze bi vê jî em dikarin bibêjin li Rojava bi navê tevahî gelê me panelê we xebatê we silav dikin û pîroz dikin bi hêviya serkeftinê.